Maxi. There we go. Say finally. Yansi I was road dinti wa hidebra wa pedesi wa asasi so we said the she was so my yende duane na fa yen fom so cheye said the che wona wa fun yen no e my yen kon so hwem ne yefri musuo erade yefri busuo yen Roman born they say no finally yanya e pope yenya e pope na ho nsem ne ye bebre obekaya na no Tuesday enne ye kwoto aba wo hwe ana ye nyina wo mu the pictures be the kind by black yes. man be appear taxi na vegana fo nyina ni age say nyaja ye de bia pope bia ye broni pope bia ye broni Ghana fo ye so ye Roman fo ye nyina som som ye friends enti no e wase ye nso nya black ba ko bi no no nso obefam okatwi ayate na ya brane ya respect e confuse ye de bia omoto aba na se uti say we see black in the buy black no so say ye de na amfa na mosan ko bi na ne white smoke ne buy and then say ho de praise the Lord yes saka ye hwe ni saka so na eba ne say na go ye US ni because since I shall say you pope besin there ye nya bi United States of America da na nanu ye go buza Donald Trump America for president chairman why na out of dina abubo ba say mo ye cardinals no ba ko betima ye pope one ye fama no ye me papa we o si ye fama no na a day before say Pope Francis be free no Vance our vice president name Donald Trump e kwosra no ogosra ni wiye na de tie na pa ni free na yankoto aba na first day ko ye black smoke e ba ya abra for the first time Africans were having expectations say nke baby bini according to US me Roman ni de but ka wo say me Roman ni but say ka black ne ba o ma film long time in 20 years the brother me 48 years now ka was now ka was out of all Oldboga TV yeah where naked truth no kra no say the sutie no e fata no eno an ye de ma wo ye kana pepepe ye yi bi free mu ye mfa bi nka ho de wadwe ye no eno an so adwen ye the comment section na say make sure say we drop it o drop you ya kan wo so wadwen enka de ma black man enka ya na say America ni white na as America for yi omo ye hiu because on say America no ukọ your friend say ukọ kurowe emrofo no mo Christianity meboa na ukọ Arab mo Islam yes ukọ India mo Hinduism na ukọ pie mu nso wo China ne important mo Asians no no mo Buddhism ni ade na so Ghana hade kamia say sa nkrofo ni nyina ye hyewo mase sana akoye u because Africa no na yempe atwere bisi nekwa yempe atwere eni akenkan yempe nti se me busa wose Ghana ha before say abrofo de kristo meba nkremuso meba yes na yes then because in a traditionalist now the word traditional simply means an orthodox person, someone who believes in an ancient practice. Into Odia no ade na need. Now conform not mo come. But not the omo ye na every friend is saying. You make me asum. Say yes yes some bosom no. Na din be na territory because as and the for bosom na bosom. Siren for bosom e different. Obi a na de. Nti ade na din bia na so. Akoye se ye sombosom ba eni din ye ntu ni din ndi se ne akoye na se wo convince ye ka kire se ene e mabrem krizosom ndi munya abosom so na ona na ni edi atum because ampa ye de nkwa ni din
You get it? Yeah. It's a fundamental problem. Look, the only reason why for the first time blacks were so much interested in that Pope rule is that we want to assure ourselves that mo abrofo no mo be kire yesoma ye man na ye na mo ye pe e woni ndie mu Roma mu no edru se dibie beda ho a ye penindie a ye nyina no ye wo equal opportunity to ascend the throne. And Mr. Sankrofo we mbo mu di nyina so ye far ahead of Africans. Yes, far ahead in terms of documentation, but are they actually, truly ahead of us in terms of spirituality? Because Israel now, you say, you beji omo free nkwasu mudum go pray mo Israel. So can Bible na abrofo na de breye na Israel for before mu free Africa. And then go do Israel. Sa na Israel for so na be sin a borrowed land. Land that ye kwosere na ye je and afedie na ye de na tumi na pese ye gini na afa. Nti se na Israel for no free Africa. There's ukopiem or Russia se see here. Russia for ko bi omu museum na anu ye omu cha se omu ne Ukraine for ba be kono. Ah na Europe for cha se dey no. No mbe so mu bi Africa for no because fona ase mu gimi ya che. Na mu nem say Jesus Christ no. Ebi ne mu cha se susu say obeye black no. Oye black ampa because Jesus got an image ankasa ni. Ana mo le chere. That image no e free Russia for a museum by not Jesus Christ was black. Oh. Now Moses is black. Na Abraham was black. This is how na tell dia. One mo na eji honhom asemudi. Means na Yeah. There was some I think 1874 or 74. There was one British man, yes man from the British Parliament. So uncle survey other lands are British for better colonize omo. Na mo dey aka omo no mo so menyi san ho agudi ni bi. Oba na say baby am call na friend Africa no. Na kura ne say omuji omu di to extent say what dey to ho na okọ obeba beto na so na because omo nyankopon na omo so no no. Nti omo pa na kura kan too much. Omo gine di Too much. Say obi suro so be obi bone. Nti the only thing na bit ma dada omo a confuse omo mo di yechi ni say ye be make sure say ye de son foforo be bro no ma de yesum no mo matum na yesum no ese ye twere ma na eyese eso mo de bone che eso mo de bone free ese omo to ombo ase na omo ka manfo ben omo ho nti ese ko ye do ne sa no ebe bo omo ma refi omo so ne aga je omo so ne de enye nti omo de ye ne tum wie a ebe bo nti one Israel was the pawn when it comes to yeka pawn na obo chess a free be pawn nti means onon de it me yinisi bebia yepe now say Israel pawn dia tie nsem a twere yesi na Israel for sombo sompa but omo sombo som na nyankopon kasa kire omo dia so twe bi ba no omo jai bosomsom no omo be so nyankopon but ebedu da bi no na say de omo pen nyankopon se na nyem mo sa no mo sa go back to bosomsom no nti eyesa na nyankopon akire abufuo no wasa panahye omo kakra na omo sa ba nyankopon ase nti one na sombo som na Africa for nti se ye pese eti mo ote ase ese Israel for se o sombo som na nyame bufu ibufu a otwe waso ade se ko se bone fache ni bone fache no se no mo ye nti Israel for na yisu omo e ma ye tie ye sorry na se ampa anye bosom na nya nti ne ye movies ye nwum ye dada nkomodiem ni asesena mu ye kan bosom sempe obi afi se ye bone but obebu se nipa o makọ bosom so no be ga tell say obu ho a ode ne ha na ko ne ye koso be ma no wan kwa ngokun obi a simple enne ye wa sorry dem a ye se beinfo ye tututuo a enya mituo de akun beinfo no why ni beinfo no mea ene mea wa ni nyankopon no wa ene mea but ye confused ndi for the first time na ye twen say Roman fo be bie ni say ampa ne mo yesum na ye de ba ya no mo suo mahu mo ne ya be epe ndi mate ase ye de mamo yeyi Max unim there's no problem with a Catholic church no but problem me wo no with black people almost squeeze you omo ho with white people's affairs. No, the reason why the black people are squeezing themselves in the white people's affair
And because the white people gave us an invitation for the first place. Uti ufi u di fufu. Me bedu ye no komo de me. Ana wo na wo de wo pe afre me ye. Ana mi di bi. E ba cho na me wo so yin na dia. Yeah dia. Ndi se owe ba akọ na me ba akọ ma ebone. Dabi. Di mentwen na wo miensa na me akọ ba akọ na. No, yeah we abu. Wa afre me na nko ade aduan na obeda na emi na dia. Ndi se if you invite the black people into the white man affair, the white man thinks as time goes on, now nimje na be ye pe. Ndi ye fro cardinal, na fro me cardinal. Say na pre-pope dia. We need to have an equal opportunity. I'm not going to say, oh, conclave or IS sitting a friend say chapel no. You could do a hodie and your politician ya a abatto. I got to about when you mean into where you be an yankopons in a woman to me you. The black man be an is an yankopon grand pencil. Say be black man, that's anything. Yeah. But truth be told, in 1903, Yenya Emperor be a near friend Joseph. Ovito, Pope and you know that time. If you know, on my mind is a Vatican hormone. Ye ma obi o free outside that onye cardinal bia no e mechire de enyo. But eno kura no ayese e ho de abato no ye nye campaign enyankopon na lead ye out of prayer e be pray ye bompa ye nyankopon na say wo agoto aba bia nyankopon na ama wadwene no ana wo de tuntidi nipa na ye yi no nyankopon na yi no. In 2005 we Pope Benedict our resign ye nya picture bi e copy mo Italian magazine bi e kire how na ye to abande ama Pope Benedict ti meaning say phones are see yan fan ko ho no enye no kre spy say ebie ni ho no enye no kre eko ti meaning say this campaign ayeye before you go conclave one ye di kan pato we ye cardinal myself unu se me ba meboa ma bia ye kama said the politicians see ya now that 133 cardinals omgwakoto abai as the 133 cardinals uncles I say ko ye buze ba ko obi awo ni motive anti obeto abanama wo obi de o prefer the orthodox or the conservative way say tetede na yenye no a obi so ye more reform ye more progressive obese nke de niam afoforo ebe hihiem enti ono so ewo nipa ogwakoto ama no ye wo obi a based on say opewa sem keke one no good relationship say obey oto ama wo boni on fa ade bi on fa no enti obi a na adwena wo de kwakoto aba nti eno influence the decision of our vote more than say ye kwa bompa ya tenya nkopon bi nyankopon bi am say obi NDC ni anase NPP ni e wo ne to NPP che say eno na ba to ama no na nanom nti wo ya den ya man no kan ko bi enu ehia no ne de nna say o ye NPP ni we NPP ni mapa ya wo na tu eno na okwato nti look ye nim say California you like to sometimes be holier than thou mo wa ye mo say we are so many na mo na mo de ba ye mo hia wo mfaso munim de chen obia o wiase enti mugi tum se mo de ye konkon bia conclave o ye wura ho anyankopon na e kire nipa ye yi no look nyame na kire nyame na kire say ombo mpa ye kire nyame awo sa assistant chapel ho no di kwan be so na ye nyame yi kire because we say as in sorry na omo ye here baba ni de omo de so tum se no ayi di but Jesus. Yes, Lord. Yes. Jesus. Na Yakobo kasa kire no. Yes. Mo. Nti omo. Who say Roman for believe in the silent prayer. Nti ojitum say oye din bo mpa ye wona kuma mu no. Yankopon am the guidance. You better what na so. Yes. Nti the Holy Spirit have spoken to them. Nti nipa na omoto am no bia no ye nipa a Yankopon kasa kire na mebuse o. Say omo ni na bo mpa ye Yankopon na yi kire omo a ade na etuma enya black smoke. Satan no nyankopon na kan kire omo ana ndi etwen kodu da edu e wise ne dia nyame akasa kire omo bakoye black nyame akasa kire omo na maxi nti sa de went me infa confusion na entity mu bia amre omo ne Africans no and blacks. The reason why at this particular topic abai so interesting among the African continent is one you say Ibrahim Traore of Burkina Faso was starting some revolution but before so be starting enya Mali Niger, Eddie Canada, and now go people Namibia for I disqualify every foreigner on your African. Say, oh, ba, we here so unya visa, and some of the country. Central African Republic, as well, I declare say a free miracle.
we obi a we broni na wo ba ne mamu a wo hia visa anse na waba child say omu fili de Bram Traore ye no omeso mu ye bi oba Ghana ne a yenti bi da we abakosemu say omampani announce say ne appointees na no eso obi announce e declare ne asset a wo japade a wo ka kire me na mihu na sadase bi se bibi ko so ne entiase ya ye behwem say aha wonya aboso meaning say there's some revolution happening in Africa where the African people believe say yasisi ya che ya dada ya che yinimdie bi wo omode bre ya na nimdie ne hye yesomum ambeboaye nti se sadia enya som na omode bre ya ye gidi pa no ene dodo na firimu awie dada ba ye pese yehu se eye fair racism no eni ho se eduru na se black ni nya opportunity amode ma because one before say Pope Francis beba no na you only 14 Africans are moye cardinals on the be increase here and in fact out of the 133 cardinals now Roman for this year no emu 81 103 rather 81% of cardinals are more than no Pope Francis and the do mobile you say Pope Francis one oji tumu say LGBTQ enye criminal offense money bi enim ndiye betete say Roman so for ni bi kura na e mema bi o ma repeat bi ni mamu no mo na deda yantiman kan wasem gese because Pope no odi omani can defo no odi omani no say bone nti I said they want someone who is more inclusive obi I said the AC modern world no what ase ye no ope nti ono so kura na ebe ya o se bo say no obema Roman so fofo aware because emre aso say sa friend is saying Paul asema o kan say e ka ono nko a nka bema nka menware na emum na nam honam akono die enti anka wonya ya fa baako amafo say papa no wedi 150 years na wago na kwache ne kura nya adwuma ndi nipa ono wedi 150 years ono ni mama so fa so ndi ono ka kan asem na asem ko ditum na go yesa Roma for na ohwe ne mrant birem mo amafo say aware na be yesu a Anglican fo yi esuma omo som no e Roman for den pepepe omo te mo fi Roman mu omo ware ba bi sin de menu mienu how many times you say Anglican so for bi one na yere nya issue David say dey yete abonto so for dey ne enti Anglican for dey sa ana Roman for esu mo so mo ye counseling e dey ma ware for enti mo ware bi obi a nware ye wo tu ware for enti yesi mo ware bi na nka mo nya ware no experience sa like real life experience enye book mu experience na mo tufu na mo timo tufu papa when they ask kinkan no kinkan enti say 103 for ye a mo ye cardinals for yi say Francis na yi omo a meaning say ye to aba na ye beto aba na ko side also believing in more inclusive kind of a way na appear taxing yenim say ono ne Muslim for otimi ko eko chief imam no mu na ko na mosque na edu salada o mako omi na ko frenya me abom yenim say ko ope sa progressive way no o twa manfo ben ho o to reggae nyum yenim say asoro bebre na no empe reggae song because you believe say the experience are we for your bonnet but ono otimi to nyum no church na se the okay and sanka in crofoni bia ade na wanya now the question is are there na one black man na we progressive no ninsanka award no ninsanka pope dibre no ninsanka na say yimu dada yimu aba kala no eh ka ho kala no nti ase emra so say Africa for mo behu musu mo nyankopon mo be di musu musu wadi bosom no yese obosom no oni nan oni aso oni ani ontimi nkasa ana wosom no nyankopon na ono de bre ono kura no uhu no da yese o yem fa ba wadi onu na di ade na ye djon fa onim so ya buru ni ye djon fa ade na edi ye di asize wo se ye bo ye se edua ba mo de ni ye hu no mpo ba ye di edi emna so South Africa nyane Africa sorry abagojo Jemvansi. Yedisi. Comment section very necessary. Very necessary. I believe in the revolution that ever happened. And me very sure say and then the crazy man yakan. Who be this and the crazy aka also wadene. Yeah. Our comment section na. The onim so ye nim no factual. E me hu nesu yan kan bi. Yesu ade. E naked truth on Oldboga TV. No kwanu nko a ana yeka. Edesi yakram.